Bonjour. Od čega krećemo? Obuće, outfita ili detalja? Osjećaja. Da li ću večeras biti lagana ili ću biti zvijezda svoje večeri ili nešto treće? Kada se to posloži, sve ostalo je lagano. Šta outfitu nedostaje da bude potpuno moj? Detalji. Đavo je uvijek u detaljima. Da bude neki super conversation starter. Kakve naučnice. Kakva torba. Vodim vas sa sobom na Orea pop-up store powered by Mastercard i Unicredit. Tražimo li final touch ili postoji opasnost da promijenimo cijeli outfit? Volim kad je nepredvidiva, nikad se ne zna. Šta jedan detalj mora imati da bi odmah bio baš ja? Da odgovorim mojoj radoznalosti glede eksperimentisanja u outfitu tog dana i ko želim biti. Još jedan krug ili plaćamo? Plaćamo. Šta prostor poput Orea pop-up store-a znači za lokalni brand? Vidljivost i direktan kontakt sa kupcem gdje ćete dobiti najiskrenije mišljenje. Detalj koji zaslužuje close-up, definitivno ove nažnice. Da je ovo scena iz filma koju bi pjesmu iskoristila, u ušima mi je Pretty Woman, ali ipak ću uzeti onu I have